Sawa nyumo mara Moses Nyagano ritiari mibande dia kumenyera munono indira nende iri mucyambire kugemitugo itia wedira bubu yite nyuma ya kwerekana murimo ya rabies yukwedira nende ukiwata ngombe mara Nyagari uga murimo yuyomba kuwata muntu okurukira mata ya nyumo iranende china yoma mugambi na ronoro Urimi buthiete na mbere kuthararana nkinya kwara mandeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Ndagitari Moses Wanyaga ura ndagitari wa ndethia akiri gicigo mbunge kia Mara ariuga wana ndethia tabura ng'ombe ichi gwatagwo murimu wa kiongothi na ino ire ndariri cia ng'ombe gwatitwo murimu wa kiongothi. Ng'ombe irare na rabies ntureta majira ni Chogoria ward kesi eno twathukirinya samples na twatuma Kabete na choka tuge confirmed positive. Ng'ombe eno bura yambie vaga nari na gintu tuweta vocalization kana kwania gutegwa kawaida na ikiruta na sauti ta ena base. Ndagitari Nyaga ariritie ndariri mwanya cia kuonaniria ng'ombe kana nkinya mburi ire gwatitwo murimo uyu watuka ikarata gukorwa naga no mbugire inya most of our farmers ibatuka exposed so kethera farmer una attempted nya kuwere kuruta that offending object at the throat na that point omba go expose skana ikarata ukigera gintu kwenda kuruta na gitikuma but gintu kingi ng'ombe no etiria nwa some animals chona na yenda leria kuthuka roje watu ketiko na nyakunywa roje no kuthuke nya wero bwingi into tweta photophobia umania na bobo ariuga arimi kabemenyerera ng'ombe ciao ikuonania ndariri ta ino arimi beto ni baga watu kaga exposed kire murimo yo bagithiete gutetheria ng'ombe yao kana the animal tigatwike choked so kuthi kuthungira njarera either no rumwe incidentally kana accidentally kana inyoka ria kurumwa no to in contact na matamamu okay ko wena broken skin kana twika skin yaku kana ngozi yaku ri intact murimo uyu no thungire mwirini waku through matamamu utwika uri in contact na matamamu na makuthungira agu ukore na kironda gutwika nyamu ta ng'ombe kana mburi kiretagirwa murimo wa kiongothi nyamwiri na kithuka na ng'oi. Nyaga ariuga antu ibachunke na nkinya kumenyera kuru ciao ukithukia kuru ka ukiamwa gukara na kuru egwa no kumea reason ni ambie kuru no kurethia turutanagirira kuona vaccination tukareta kuru no cheto kwa wingi nonto ni onda vaccinate yakwa watiga yakwete vaccinated still no risk no expose yakwa kimurimo yukairi indi amwe na bobo Nyaga ariuga ibatigire kuraga kurundio ngi kana kuru ire itari nene maturani akiugaga indi bari na mutaratara mujeru wa kumba kwithirwa bagikandana na kuru ta ino aritie mama gwarira kuga kuri na mitaratara iriyo ya kubanga guchancha ndethia cionthe ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi mwanko uyu itukonda gucheria we bara tomba kwata kuruira tugachi vaccinate. The first thing iko chiturap toka vaccinate tukarotha gintu getagwa neuter kana wawe njamba tukamekastrate wawe nka tukamerita uchiari kana era kutukua tuwetana gechonko over hysterectomy then tukamekera attack reo tukamerekia kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.